салом бинандагони азиз, хуш омадед ба барнома. Хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳонро аз радиои Озодӣ пай мегирем. Имрӯз 16 феврал аст ва таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои барнома. боздошти як ҷавон барои таҳдиди куштор ба Абдуқодир Талбаков. Вай бовар дорад, андешаҳояш дар бораи рӯҳониён боиси таҳдид ба ҷонаш шуд. баъд аз ҳамла ба фурӯшгоҳе дар вилояти Маскав, ки бо марги як нафар анҷом ёфт, боздошту ихроҷи муҳоҷирон дар ин минтақа афзоиш ёфтааст. ва фақру ночорӣ баъзе аз сокинони Афғонистонро ба гурдафурӯшӣ маҷбур кардааст. онҳо бо ин роҳ барои як бурда нон пул ба даст меоранд. баъди тағйири ҳукумат ҳама чиз гарон шуд. мо хостем кишварро тарк кунем, аммо натавонистем. барои ҳамин гурдаамро фурӯхтам. муҳоҷирони тоҷик дар Маскав аз афзоиши тафтиш, боздошт ва ихроҷашон аз ҷониби пулис шикоят мекунанд. бештари хабарҳо аз Истраи Маскав ба мо мерасанд. муҳоҷирон ва ҳомиёни ҳуқуқ бар инанд, ки фишорҳо пас аз ҳодисаи ғоратгарӣ дар мағозаи Пятерочка дар Истра сар шуд. шаби 9 феврал гурӯҳе ин мағозаро ғорат кард ва муҳосиби 51-солаи онро кушт. мақомоти Русия 3 нафарро дар робита ба ин ҳодиса боздошт карданд. расонаҳои Русия навиштанд, ки ғоратгарон зодаи Тоҷикистон ҳастанд. ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ ин мавзӯъро пайгирӣ кардааст ва ҳоло дар студия бо мо аст. Мумин, то куҷо ин ҳодисаи ғоратгарӣ боиси фишор болои муҳоҷирон шудааст ва худи онҳову мақомот дар ин робита чизе гуфтанд? бале, зарангез, муҳоҷирони зиёде шикоят карданд, ки пас аз ҳодиса фишор болои онҳо зиёд шудааст ва кормандони пулис бо муҳоҷирон бархурди хашин доранд. як навори видеоӣ аз лаҳзаи боздошти муҳоҷирон низ ба мо фиристоданд, ки нишон медиҳад кормандони пулис бо зурӣ дасти якеро баста мебаранд. нафаре, ки ин видеоро сабт кардааст, ба мо гуфт, ки дар як ҳафтаи охир борҳо макони кор ва ҷои зисти онҳо аз ҷониби пулис тафтиш шуд. ба гуфтаи мусоҳиби мо, кормандони пулис ба онҳо гуфтанд пас аз ҳодисаи ғоратгарӣ рейд анҷом медиҳанд. муҳаммадҷон Собиров, як тан аз ҳуқуқшиносон, ҳам гуфт, ки ба ҳисоби ӯ дар як ҳафтаи охир ҳукми ихроҷи наздики 100 муҳоҷир содир шудааст, ки аксари онҳо дар Истра кор мекарданд. дар идораи пулиси Истра ба Радиои Озодӣ тафтиши саросарии муҳоҷиронро тасдиқ ва ё рад накарданд ва гуфтанд, ки ба ин савол танҳо бо мактуб метавонанд посух бидиҳанд. дар сафорати Тоҷикистон гуфтанд, ки воқеан аз муҳоҷирони ихроҷшуда ба онҳо муроҷиат расидааст, вале мақомоти Русия дар бораи гузаронидани рейд ба онҳо маълумот намедиҳад. як масъули дафтари матбуоти сафорат гуфт, ки танҳо дар ҳолати поймол шудани ҳуқуқи муҳоҷирон мо вокуниш нишон медиҳем. муҳоҷирон мегӯянд, ҳарчанд на ҳама боздоштшудаҳо ихроҷ мешаванд, вале онҳоро давоми як рӯз дар шӯъбаҳои пулис нигаҳдорӣ ва азият медиҳанд. ҳодисаи ғоратгарӣ дар як мағоза ба муҳоҷирони оддӣ чӣ рабт дорад ва чаро бояд онҳоро тафтиш кунанд? бубинед, зарангез, ки фазосозии матбуоти Русия дар ин ё он масъала ба муҳоҷирони корӣ бевосита таъсир мерасонад. ҳоло воқеан мо дақиқ намедонем то куҷо ин ҳодиса ба фишор болои муҳоҷирон сабаб шудааст, вале коршиносон бар ин назаранд, ки матбуоти Русия дар сохтани фазои муҳоҷирбадбинӣ саҳм дорад. масалан, матбуоти Русия бештар бо ин мазмун менависад, ки фалон тоҷик ғорат кард, фалон тоҷик таҷовуз кард. ин шакли навишти матлаб ба гуфтаи ҳамсуҳбатони мо муҳоҷирбадбиниро бештар мекунад ва кормандони пулис ҳам таҳти назари матбуот амал мекунанд. вале аз тарафи дигар муҳоҷирони зиёде ҳам ҳастанд, ки дар ҳуҷҷатҳояшон мушкил доранд. Мумин, аз ин рӯ ихроҷи онҳо мантиқӣ нест? мушкил дар ҷои дигар аст, зарангез, ва на ҳамаи онҳое, ки ихроҷ мешаванд, дар санадҳояшон мушкил доранд. ба гуфтаи мусоҳибони мо, мушкил дар он аст, ки мақомоти Русия шароити дурусте барои муҳоҷирони корӣ фароҳам намекунанд, то онҳо қонунӣ кор кунанд. мо борҳо гузориш доштем, ки ҳатто муҳоҷироне ҳам ихроҷ мешаванд, ки тамоми санадҳояшон дуруст аст. додгоҳҳои худи Русия низ онҳоро пас аз ихроҷашон ҳақ бароварда буданд. бисёре аз коршиносон мегӯянд, роҳи ҳал дар ин аст, ки муҳоҷират ба Русия аз ҳисоби офаридани ҷойҳои нави корӣ дар ватан камтар шавад. чизе, ки ҳоло мо баръакси онро мушоҳида мекунем. нархҳо дар Тоҷикистон боло мераванд, маош ночиз аст ва бекорӣ афзоиш меёбад. ин омил боис мешавад, ки муҳоҷират афзоиш ёбад. ҳоло бештар аз 1 миллион шаҳрванди Тоҷикистон дар Русия корҷӯ ҳастанд. ташаккур Мумин.
واردگر تشکر مومین. شکایت مهاجران تاجیک از مشکل شدن کار و زندگی و افزایش ریت‌ها در روسیه در حالی است که مقامات دو کشور بعد از چند سال بحث سازشنامه پرداخت نفقه با مهاجران را امضا کردند. سازشنامه هنوز نهایی نشده است چون پارلمان‌ها آن را قبول نکردند. اما از حالا مهاجران تاجیک میپرسند که کی و چی طور امکان گرفتن نفقه را پیدا خواهند کرد. به این سوال همکاران ما نگاره فضل‌الدین در دوشنبه پاسخ جست. раҷабалӣ ибодалиеви 65 сола 25 соли умрашро дар русия гузарондааст. аз ин баъд ин марди кор метавонад барои пешбурди зиндагиаш ба нафақаи русия умед бандад. ҳоло вай дар мардикорбозори душанбе ки дар ноҳияи шоҳмансур воқеъ аст дар ҷустуҷӯи кор аст. зеро ба гуфтааш бо нафақаи 240 сомонии тоҷикистон рӯзгораш пеш намеравад. тоҷикистон ва русия баъд аз баҳсҳои тӯлонӣ дар бораи пардохти нафақа ба муҳоҷирон моҳи сентябри соли гузашта созишномаеро имзо карданд. бори нахуст ин иттилоъ дар нишасти хабарии агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа тасдиқ шуд. созишномае ки мо бастем имзо ба мо имкон медиҳад ки агар тамоми муҳоҷироне ки дар россия кор мекунанд ва шарту шароит талаботи суғурташавии музди меҳнатшона риоя кунанд ва ё барои ҳамун собиқаи корӣ дар россия буданшон нафақа таъин мешавад аз ҷониби россия ва ҳамзамон агар қисми собиқаи коришон дар тоҷикистон бошад, тоҷикистон ҳам низ нафақаи худро таъмин мекунад. сарчашмаш андози иҷтимоиш аст. даврон вализода, як намояндаи дигари ин агентӣ, дар суҳбати телефонӣ ба радиои озодӣ шарҳ дод ки агар муҳоҷири кории шаҳрвандии тоҷикистонро дошта бошад, маблағи нафақаи русияш ба тоҷикистон ва ё баръакс интиқол дода мешавад ва нафақахӯр маблағи умумии нафақаашро аз кишвари доимии зисташ дарёфт мекунад. ӯ маъно надорад ки нафақахӯри мо ҳозир мехезад меравад нафақаи россия мегирад. ин хел не. ӯ бояд собиқаи корӣ дошта бошад, як вақти муайян барои кор кардан дар россия, расмӣ кор кардан. коршиносон расидагӣ ба ин созишномаро комёбии бузург дар пешрафти масоили муҳоҷират дар тоҷикистон унвон мекунанд. ин дар ҳақиқат на танҳо пешравӣ аст, яъне ҳозир маълумотнокии ҳамин муҳоҷиронро бояд баланд бардорем. онҳо бояд камтар савод дошта бошанд, камтар бо касе ки кор мекунанд тавонанд кор кардан, гап зада тавонанд, бо ҳуҷҷатҳо имзо кардан имзо кунанд, ба тариқи шартнома кор кунанд. агар шартнома набошад ягон пул намегирад. ҳарчанд созишнома аз ҷониби ҳукуматҳои ду кишвар имзо шуд, аммо парлумонҳои тоҷикистону русия ҳамоно онро қабул накарданд. маълум нест ки он кай қабул мешавад ва ба ҳукми иҷро медарояд ва оё раҷабалӣ ибодалиев ба ин зудиҳо нафақаи русияшро мегирад ё на, маълум нест. мақомоти тоҷикистон мегӯянд камтар аз 1 миллион нафар аз шаҳрвандони кишвар дар русия кору зиндагӣ доранд, аммо ҷониби русия ин рақамро бештар аз 1 миллион кас медонанд. садҳо ҳазор нафар ҳамзамон шаҳрвандӣ ва шиносномаи русӣ гирифтанд. برنامه را ادامه می‌دهیم. جوانی که گفته می‌شود برای تحقیر و تهدید خبرنگار و فعال جمعیتی عبدالقادر طلبکوف بازداشت شده است، با 15 روزی حبس محکوم گشت. حادثه شام 14 فوریه رخ داده است و بعد 1 ساعت پلیس دوشنبه از بازداشت طغیان اسماعیلوف خبر داد. طلبکوف باور دارد که سخنان او درباره روحانیان و دین زردشتی باعث شده که این جوانی 25 ساله او را تهدید به کشتن کند. نظری طغیان اسماعیلوف به این قضیه دسترس نیست. او در بازداشت است، ولی نزدیکانش میگویند مشکلی سلامتی داشت. مولا رجب یوسفی و نگاره فضل‌الدین موضوع را پیگیری کردند. در هر جایی که مرا بینند زردشتی فلان تحقیر، حقارت، هجوم. 2 روز است که در شبکه‌های اجتماعی اطراف نام عبدالقادر طلبکوف بحثی در جریان است. روز 15 فوریه پلیس دوشنبه یک جوان 25 ساله را با گمان تحقیر و تهدید به او بازداشت کرد. در خبر پلیس نام از جبر دیدن نآمده است، ولی مدیر کتابخانه لاهوتی عبدالقادر طلبکوف میگوید
حادثه به او ربط دارد. و او تاکید میکرد 2 روز خانه تا دیدیم، نمیدونم از نام کسی، از نام گروهی حرف میزد، در نزد ما جواب میگویید و برای تحقیر داملا، ریشی داملا و فراست پای بردن میگه کار دارد یا یارا. در پی این حادثه طغیان اسماعیلوی 25 ساله بازداشت و برای میده اوباشه 15 روز زندانی شد. پلیس دوشنبه میگوید واقعه را تحقیق میکند که این جوان در دیگر جنایت‌ها دست دارد یا نه. طغیان اسماعیلوف ساکن دهه دهقان‌آباد ناحیه فرخار است. نزدیکانش گفتند او در یک ساختمان در دوشنبه کار میکرد. پیوندانش از حادثه اخیر بیخبری کردند. کم سلامتی چوخانه زنان نبود. سرم گفته که سلامتیش در دست گیزاله چوب میشود بی اقل چوب های. ایمی نومه که در گیزاله میشود. نوشته های عبدالقادر طلبکوف درباره روحانیان، دین زردشتی و کتاب اوستا بحث های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورده است. خودش میگوید محض برای اظهار نظرش درباره دین حداقل 5 بار هدف قرار گرفته است. منتقدان طلبکوف میگویند او دیده و دانسته به احساسات دینی مسلمانان ناخن زده روحانیان را تحقیر میکند. مدیر کتابخانه لاهوتی این عقیده ها را رد میکند. قضیه اخیر عبدالقادر طلبکوف بحث تحمل پذیری در تاجیکستان را داغ کرد. گزارش مفصل درباره این ماجرا در وبسایت رادیوی آزادی و همین کانال آزادی ویدیو به زودی نشر می شود. ماه ینور سازمان ملل از جامعه جهانی خواست که برای کمک‌های بشری به افغانستان 4.5 میلیارد دلار جمع آورند که بزرگترین درخواست امدادی برای یک کشور است. بعد به قدرت رسیدن طالبان به علت تحریم‌های ضد آنها وضع اقتصادی افغانستان بد شد. گرسنگی و بیچارگی بعضی از مردم را در اینجا به کارهای وادار کرده است که تصورش سخت است. خبرنگار صدای آمریکا که به ولایت هرات رفته است میگوید در اینجا گرده فروشی برای به دست آوردن یک برده نان و پرداخت قرض به یک کار عادی تبدیل می شود. فریبا حالا فقط کارهای سبک خانه را اجرا می کند، زیرا توان اجرای کارهای وزنین را ندارد، چون که یک گردهش را 2 سال پیش فروخت. خانواده قشاق و بینوای او در نیم سال گذشته بینواتر شد. 4-5 ماه میشه که شوهرم میده شیشته فعلا برای خوردن چیزی نیه، برای ساختن چیزی نیه. و دولت توقع داریم که ما کمک برسه که طفلکام مریضم فعلا پول دکتر دوا نیه. پیش از آن که طالبان حکومت افغانستان را بگیرند، شوهرش با مزدوری روزانه 3.5 دلار کار میکرد. از زمان آمدن طالبان به سختی کار و پول می‌یابد. به فریبا برای گردش 2000 دلار داده بودند، ولی آن را هم برای بازگرداندن قرض عائله صرف کردند. در این محله ظاهراً گرده فروشی یک کار معمولی است. همه این مردان و زنانی که نخواستند نشان بدهیم گرده هایشان را فروختند. یک مرد گفت که 5 برادرش این کار را کردند. در اردوگاه چند کیلومتر دورتر از اینجا الله نظر 3 ماه پیش از ناعلاجی گردش را فروخته است. عین کار را این مردان کردند که در ویدیو می‌بینید. بعد تغییر حکومت همه چیز گران شد. ما خواستیم کشور را ترک کنیم اما نتوانستیم. برای همین گردم را فروختم. او زمان کشاورزی و چارواپروری می‌کرده است، اما جنگ خانه و اموالش را نابود کرد. الله نظر یکی از 9 میلیون بجا شدگان افغان است. پیش از غصب قدرت در ماه اوگوست سال 2021 افغانستان جنگ زده سخت پایبند یاری‌های خارجی بود. قطع کمک‌ها بر علاوه نامعینی سبب افزودن بیکاری و سستی تجارت و بدتر گشتن احوال کشور در نیم سال گذشته شد. به گفته سازمان ملل متحد حالا نصف از مردم افغانستان در ورطه گرسنگی هستند. برای همین قسمی از ناچاری و ناعلاجی عضو بدنی خویش را می‌فروشند. برنامه آزادی را اینجا به پایان میبرم. بینندگان عزیز تشکر از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. گزارش‌های ویدیویی را از کانال آزادی ویدیو یوتیوب و سامانه‌های دیگری آزادی تماشا کنید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.